Omindi share mama wakwaba enfa wombra emergency Ghana TV eso enenso yasanso ade ahia mu biem na sania da ne da abrebia de bia no yedidi ne anu mensuo no de bia nso asemusi sanso ane esiesi asem lenne asema babeda yapon so ene se abrantie bi akwa posti abayo bi picture ake kansem bone ede afa ne ho menam so ama ewurabai ede nakwa kodan ahemfie mpenifo afenso ode nakwa kodan aposifo bebi asem nakwa kodu no eya aginsemu mepese obeka me ho ne akwa kotie ne ekofa ba ya enu nti abrantie yi ekoposti abayo ne picture ewo TikTok eke kansem bone ede fa ne homa akwa kodu mpempen so we kame ho ne yenko nkotie emu nsem no embra sisia papa we dey no mami wadaro mami dey Ernest mpacho ofre hin na ba me freedom pass plabo dompo ase good dom pass plabo good me bacho ede asem na esi mami wadaro ma me ni abaya bi na ehhehhe ho baya na friend sen friend Ramalizi pacho good yankoi pacho mi hu no menene ko kasade kakra ma me wa mi hu no koso bosome miensa eja oba me ho a so opamade enti opam adwuma no afrɛ me na eja ahomache na oku ne fie ti mi hu no koso be bosome miensa nam so etoso bosome miensa na saada na ade be che Sunday ti sa menya me da no so ma ne da enti nam se lizuwe me ko asole enti na so wan kran ho ye ne fan nam se saa nam so okay ene me ko aba enti jiwe enti wo hia bibia na da ayre akoto me ni don hwe krampo na Ramalizi frame say Ernest Mrs. Star frame so to party enti wo dem machine no me de ko wasesa wo dem machine machine ekwai ebom ba ko esi dem a enam sa wo sister to party na oni afide obeti ena wo say Ernest mesro wo de manya de ko sa tam so me bra so de dem awie enya ade betima sa machi nam so okay enti edura ni mra me pon asole na nwumre no obai anam si lizi na machine way eno wo se ni sister to party no ka so wo de ko no we fa prate ni ade go taxi na wo ba no machine ankom anam si machine we ya anko ka ni mu anam si okay mate enti ade achi ye nyina efra adwuma sa abehia biem me say busa no wo se machine ni sister person yere o family sister say ere fe no person ofa and obuza me say machine no Ernest wo to ne say na me say machine dey madam fu ni different bichire blame machine dey mean enka say me to ni say and oba me no wo tin so dey enya de bituma ton ade ama na ayiye ndi ka che sister say machine you bi dia no wo say okay Ernest wa kamatinti Sunday me kwa kwaje machine ablon ti Sunday eto Sunday bi me kwa asole ya na wo say Ernest ma me keska na mfa ko machine mra na me say okay me maro 30 cedi wasi enso anam se atonsu tu ya che no eyesei so okay me na me pema ade enti ya na me man 50 cedis me man 50 cedi no me kwa asole ba ya wasi okọ ni sister ni ho anam se lizi asema wo kan die ene sa ete die na machine su enti media blame ama ne enso ma ene me no ntam atete ti di 3 days ana from Ernest minimum anam so wonye mode a e machine ti na wo kasa so so wonye mode enya fon so nkomo nti blafie ne yere yeni nkomo no oba fie no oba mepunu na wo so wonwura dem na so wonwura dem sese abontra woni medi so wonye nkomo no nya ade beboa nti wo de nti yedi di nkoma ke wo so wonwura dem ate anam so lizi wanyini me so manyini empo wo adwuma wo ye master wo adwuma wo pamade wo adwuma wo da no me so asole a me konkere se me no oba anyima minyu ana mso se manyini so nti wonyima ana wo se wo dia na busuafo bi twa ne ti ana mso busuafo bi twa ti se o ba bia wo dru so o be 29 o pesika ko ya abortion ana mso lizi asema o nti bla bi twam bla no nso madam fono no ana wo frɛ na mso enkoma me no mienu di no o mo bi ati wi ayere ti bla no o frɛ bla no ba ya na me de me firi ho na ko share dem bla no bo me pum sa ma fi ti na no pa ana me nene teben na no pa nam ko na si lizi ete se no se ye na me so wonyam okay yenkwa agogo kasadin na me so wonyam yenkwa agogo na yenkoto na yenkwa checking hwe afero so akoto aduro ayi agu na me si
Wase wa ye de. Wakoto aduro. Wase wa kwato aduro anom ayi egu. Anom. Anam si okay. Pipa no we ya. Wase pipa ne hu hia so be ya kire me. Anam si mo akoma mla fom. Me ba nye dide ntina me ba me pe na somdue. Se de wo kan ye no kre. Ana se enye no kre. Kasa den. Anam pipa no we. To ani bi gina ho an wase me ba cha monye mic ni yima no na kasa no ba na se ono a na ka edi ni nkomo god me ba cha kasa man me to aso enti me ni gina ho di nkoma na otwifa me so na so okọ yefi okọ hwe ba bia mabusu fi wo na okọ ba mane enti me ni bi ko ni fi ono na bla bi so si no ma gina kan pesa kan me da bla no na me se no ti otwifa me so na me wana na utwifa no content na mdi na tin kakra ti me ko ifi o state ko na ma menua se abaya bia ba ha ono ko nim no wo so wonim na wo ho na wo so wanyem ana wo hese de kwan menene tie na nam se kwan me no menene tie asomduem ana wo sa kana sam na ne poso na poso ne yanko de wo ye no asa agro ya ba oni abeba na ni so enti de kwan ne se wa ko wura fie ho o ka chem ma menua ne se wo se wanyam no akoto do na ma menyan ka chem say afidie na wafa no enu nti na wo yesa ko anoma don ko ntimi en franchise kra dey en ko adwuma na esise na afidie na asem no wo twere no ma 2 fie ho ti anwumre na wo na ma ofa ase be frem say me ma me frem na me baaye na mo say awura ti say obo amane ya frɛ ya be nso aba ye ba no so be bo na mane oh je no ma me so wo mpre ma no en kasa dia en obi afa na asem ko eno na nchen ni 5 days wako mama market akodi mama atam poto me be fi na mama baba mama ne na mse udi onkana kuma antoniem eno so na nchen edi ba boso me miensa waba ma asode dem abe hodume oba asode dem wono eno mu frɛ ni gina nchen eno mu se obusa asofo nkoto ade se Ernest no dwumadi be no di na asolim no so ni dwumadi bi o ya asole ba eti mi pie no abayire mo abontere na mo se maame wo ba dada nko bedwane nko odwane ti ma mi nya abotere na asole mpon se de no oje free ho mi ewu de oje free ho ade na asi yesi ade asi ni se eno no ena nchen krampo no eno ena nchen no de asi ni se wode makwa ayefie wode be kwa ayefie no wode wakwa ayefie sesei ohun abontere no obom dede se me de number ma madam fo bi se madam fo no yen line enam se lizi me fam o number ma obi aso obi an yen wo line na no se wode be kwa ayefie ana wode be kwa ayefie kana se nkora se dabi wode be kwa ayefie ma ye wu asem pote no wode be kwa ayefie no mpanyfo yi otu mpanyfo me nsase ye be ka asem no ama ye ka asem no wo fie asem be ya o asem na wo kan ni ma de kro se wode be kwa ayefie se me post you the picture na post you the picture oba ma asori dem mi so bi post you the picture e to TikTok enti won so won tiase enti wasad me ko police station president em post you the picture was won tiase won ko police station ko police force ala Kufuado na president Kufuado ene John Mahama president yamfa wo mo picture nto wo mo obi nkasa wa ase because o post no ebi enya sa de post you ana aye dey wo fa what the police force aba say ye mecheme that police for aba say ye mecheme say ye mecheme say so I dey magu girl who fin police ni was magu ade na me girl no ma post no picture I dey to Facebook enye naked e picture ana me kasa e wo akire so oba we enye oba ene tramo bla me ni waja me ni oni ba ade na odi ade na oba ma asore de ma begu mani ma ase eno kwa na me ye picture no ade na wa ade ni ni ha ba picture on the picture kasa wa ade me kasa wo akire no fa picture na me yenhwe wa mpa cho de o kasa e ni kasa ni yenhwe eyi no e fa ni say picture na ade to so no e na ye pe apostle the picture no man say oye naked no problem esa kasa de wakasa bebrebe police no tire say eyi there ne ba no picture kura no ya horo send me the picture nam about picture ya wako no they call police station a police force say ma me 3 days say yan cancel na oba ba chime omo ba ba che wo say so dia asema sa asem no ya dia kwa yemfi a dia ba asem na mo de kwa ye me pass no again magu ni hu fin say ma post ni picture no magu ni hu fin
ma pata girl na abaso me ba cho wa frefra police for no wa busa wa frɛ girl no abro ma frɛ oba no na ma frɛ police ni na case no won nsɛm okay na owura yi ɛyɛ next no de ɔkyerɛ ne sɛ police ni no frɛ no ɛne wɔ recording ni nyina wɔ ha ɔbɔ ma hwɛ sɛ police ni no ebe fie omo ba e no ni ho so ho de anko mo che no and ne ko so what the picture akwaso TikTok awoni TikTok awoni me nipa de bi ye ente abrowa enona ne dinkai ena eto so nso sa ka kire wo ba ye woni ho no omo frɛ abrantie ena abrantie se omma ba bia na asɛm no ewa ahemfie ena omo police ni ne ka kire ne se wonim na wa ma obeba omo tetene che na ebekọ akojele no 25 years enti ho na wa de be case ewo sa girl no picture girl na akọ report say abrantie de ne picture akoto TikTok ne ne boyfriend eno ho asem no na ayeso ohun say CID ne no tata no ochina na whatsapp to be pass prawo etu ho da fie ame da fie wo da fie ame da fie apolice for ne ba what se no ochina no say no anopa no na ahensem no wo mo ahemfie na oba ne de ka de koe no wo mo anka asem no de ochiro mo beche no a ombekwa akojele no 25 kuni ne bekwa akojele no judge bi na frɛ wa na the police ni na frɛ was again ne ba police station picture ekura no picture ya horo ekura se me de na se me de na ma interest de ma bodoma na asema ma adwun ya adwuma e was na buga no fia wo me pata girl no 30 years obenya okay me ba cho how long the case we see here asemi ya wo kan nyina see here this case ni bosome ba komai anti ababa no so wakọ na abusuafo fie minim na busa minim ni baabi a ofiri minim baabi ofiri wonim no korada ba wo ne maame dabi wonim ni nua bi dabi eno ana so wafa asasere wona na wafa asasere na me time na aka 4 months na ka 6 months ono le ba mo no wokọ 1 year na 6 months ka na 1 year ono ne ba mo no wokọ oba mo no wokọ hwe mo ba ha no mo aho mo ma mo nsem a mo kan insisi so be o sense bi wo ho no mo a oh ya pense o mu se obi antam agufi ya na de but nsem bi asa nkwara nsem bi asa agorogoro bi asem we nya sabi police ni ya wo ka asa wo chi we ya ka asem we nya case mi asem we mi mu ni say case police ni kro no ma entie de wo ka kire wo that's all my but offer police ni apostle offer police ni abro ma friend no na di nkomo say de sete no kre me busa na say onim awura bi e friend no awura ma lizi o say na ernest so oni no na me busa e de na asi e wo mo ntamu nto okyerɛkyerɛ no ma te say de abrante aba amane ya na de me busa no say ade nti no obi aba report na say obi a posti ne picture e de ato TikTok na obeche no ma awura no oba no nko court na wonko sama awura yi na abranti na emo obeche no e de na kotum no so no opensi say abranti ba na womoka enam say etoso mi no sa aka kire no say because o recording e wo mu say o ka kire say wo amana obeche no a 25 years afi deadline no ye ochina anopa edi enti na uzukasa de ho no so me no ohene na kra kasa se o de o mu nhwe no mu nkasa na esa afi no ehunu na wode we no wotwe o sa atwe be kire enti sanity ofa o machine won saka me saka wode ama me hwe you very careful some of them ma ensem ko to TikTok mati wonso wagu hu fi bi because who feel so they got to TikTok did ni panatem but can who say wonso no wonu mukura na wugina na wo kansem fin egu oba na wo wagu so ani mose because a bedroom ready ama ye money ye na mo ko hunu sa anu ye ma no TikTok so what as ye wo so baby be hu say wo fa wo baby ne next line no oba ne ye we say wo di ni betra TikTok
Eti won so no problem. Mama me ntwa no ka che me say me na me do mpasse problem papa mama ni oga me say me na me firi ho to obegu mani ma ase no watu afiri on de wo hokko enti no sebi ponko wa bodam a ni wura so abodam so wa adwaye na wo de entema asane ho no obi beyi etubirika adwane to de ho awuro be di na kira na dabi atams ye nyoma ye no sa ne yete de ye hunu de ye de kira ye sebe ye be bie ya no opu ni yakasa no yina ya kan anu tumo anya so obi ye jinifu o ye de ye kwasia epenyinche ye de ye kwasia ndam direction bi so ye yadwuma se de wo beka de ye wo be ye asofo bebrebe yegu wo mu hofi generals bebrebe yegu wo mu hofi banya no na ma nipa ko ba ye adwuma no eti wo no de wo ba na ye no a wo de na ko tra TikTok no a ugu na ni mo ase no wo animguase aka wo no aye kakraka oba bia wo ka so open bia no obi beka ye se chele bra wo ko TikTok wo ko hu de oye wo wo ko hu ababa bi on ne tena de oye no edi pano enni kwan enni so oba hu ase bia se de nto aduro no ansanya dan enuru ho obi ka wasem a ye betimi aka akoba bi ansa na wunya wo ba pa so oba ware no na wo bre eti me samo TikTok na wo hono no me say me ko TikTok woda what you say me ko woda ebe ye me din papa nko ba bia o ebe ye me din se nko ba bia se da o ebe ye me din se be bie ma no aka bibi eti me srawo sa baba na ye sa unso no wafom kwai what you make at on don't do that again okay one sa kan wa fit say no e dey pa no problem last. She say adia enemy problem ne pa say a police for ne po ache wo asem na wo yeso ase bu na nan mani mutia no de on fa ho that day no kam wo fi anka police for no be na asem a police ni ka kire me no eno me busa Sunday busa kwentenye say they say asem da be ne ye beka eno wo se police ni kra frɛ na ka kire say empata bia me esem ne pataga esem patana kwentenye say one day o mu ka o masem de o mu say asem na o ma wie na police na asem na police ni ka ne de o mu de o mu ni wo okay it is say what say yanya de na man shot ese ade mpese me yama me say asem a police ni ka che me say ma mpa bibia pataga na asem no e be ko okay so person wo hunu say o matiase eti no ye be ye ho adwuma ma wansa na wako ye be ye kura na ye ne wunyina be ko police station ho Martin why obia won't me nya wo sa because ya asem ne baaye e wo musa police fo wo to me but emra no se wo ya de a wafum bebrebe ya kre kura ye be chew ye be fre wo ma be chew e wa ha so what I say but se ankoye bibi sa na abeba no bibi sa no ya ye be hu kwan be fa ye pone no be kasa mame na wase se wo je bra ne ye kokoshe video no e baaye mame nkai wo sa ha eda so aye emergency Ghana TV eso na wiase se ye wo se wani atia o ma wani ti bebre a o ma aponche ache na be ma wo ne neti otumi atesa ne machines e de kwakoma wo sister se o to party nti o use machines no o wie na fa na de bre na no so da ne manso twen okoka ya wo buafu akwakoda ne manso twen fa bre na o ma ne stories mumbreki yapa afede ne akofa ba ne se wa fa afuro e de ama no won sunso a afede honom na mokwa akwa check se ya mpase wa fa afuro no amunum honom na wotumi ayi nyinse na to agu na sa story we wo pese hwan na woto kire na wonyi ni amunum honom na wotumi ayi nyinse na to agu how e kwan ben so na sa asem we fa so e possible sani ayi nyinse agu na ye wo so wani atintin ka wo ba beje abrante ni sikadi so wajiminti wo ba beje ni sikadi na wo ha kwa enjoy seni enyinsen ya mani bia ya ye ho se ye ni atia to the extent say so bi na kumem so oboa yen ya ne ye ya fa ne se nipa ne yegimifo se bi nipa ne nim nyansa nti ekwan bi epe bia ne de ne fa so na so obi de ya okura eye hu kura na uni munsunsanso e ba na mum yenya kwase abuo no yenya isi ye twe nkofo di no na obi yi na kumem so oboan ya ye ma nipa no onya nuhu dewi a wanya kumem fan so obeboan omo aye me ma mekasa enye tintin
Mrenti me de besi ha say that na ye besan so ahia e ma wramfi aha eye emergency Ghana TV nana akosua adepa ene medi ebusua sama ntimi ke be makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.